gihisgutan ang grabe kayo nga silot alang ni adtong mga tao nga musupak sa sugo sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa. Matud pa kamo nga nagsupak nako, moabot yung panahon nga sa tuig pangsulti dire. Sama kamo sa karumata nga akong nga puno sa karga nga iduot nako sa yuta. Bisan kadtong kusog mudagan dili makaikyas, mawad-ag kusog ang mga kusgan nga mga sundalo. Aw ang mga sundalo dili makaluwas sa ilang kaugalingon. Bisan kuno kadtong hanas mogamit og pana, ug ang mga kusog mudagan dili maluwas. Ug ang mga tao nga nagkabayo dili gyapon makaikyas. Pasabot kun makasala na gani ta, musupak na gaita sa sugo sa Ginoo, ato na ganing kontrahon ang iyang mga kasuguan, mao na ginay labing dako nga kaalautan natong mga tao. Lingiyay mong tupad ing nawa pa ka magsupak-supak nako no. Kay kita kusog kita musupak, magsalig ba? Magsalig nga kusgan ko, magsalig nga influential ko, magsalig nga ako'y nagkupot sa gahom. Mo ni karon ang gibuhat sa kalibutan, gubat ako'y magdesisyon nga makigubat, total ako may gamhanan. Mo na gisulti nila ni Putin, nilang Zelensky sa mga taga-Israel, ngadto sa taga-Hamas, ana og uban pang mga naggubat nga mga katawhan karon, ako'y magdesisyon. Karon sad giduso sad ni nato ang kanini ang absolute divorce bill. Way magbuot namo kay kami ang nagda sa gahom dinhi sa nasod. Ana no? Dili na ta maminaw sa Ginoo, gikalimta na nato ang Ginoo. Mo na giwarningan ta sa atong kaning tubag sa Salmo, hinumdumi kini kamo nga wala gayod maghuna-huna sa Dios. Kining giduso karon nga mga pamalaod, mga bill, sama aning atong RH bill, kining ato karong absolute divorce bill, o kining uban pang mga kuan, same-sex union bill, abortion bill, euthanasia bill, sa panang uban kanang balhin-balhinon ang gender, ana ambot og ang atong mga magbabalaod naghuna-huna baka sa Dios. Apil na siguro ng pagkolor sa imong buhok, pagkiskis sa imong kilay, pagpaputian ng imong naong, pagpadakoan ng imong mga dughan, bisag laki ka, imong himuong dako, imong dughan, nya babae ka, imong himuong gamay, imong dughan, kay gusto jud kang maglinaki. Ambot og naghuna-huna baka na og Dios. Sige, ingna imong tupad, lingi ang imong tupad ba? Ingna sa imong pag-atiman sa imong naong, naghuna-huna ka sa Dios. Ingna nas ka na bang imong pag-atiman anang imong naong, naghuna-huna ka sa Dios? Ay mo kabalaka kay hastaming mga pari, siging misa pero wa maghuna-huna sa Dios. Ang gihuna-huna unsa man? Ang kibaw na mo ang kolekta. Gasigi mig alagad sa simbahan, naay pipila namo og di ba ka kadaghana namo, wa maghuna-huna sa Dios. Ang gihuna-huna ang among kaayuhan nga makuha gikan sa among assignment. Mo nay pait kay tanan. Huna-huna agyud ang Dios. Nya kinsa man ni nga Dios? Ang buhi nga Dios nga nagpakatao, nagipakita niya unsaon pagpuyo dinhi sa kalibutan, mao si Kristo. Siya mao'y modelo, si Jesus ug ang mahal nga Birhen Maria ug si San Jose
Nya gisunda ni ron sa mga santos nga misunod nila sama ni San Vicente Ferrer, sila mao'y mga modelo unsaon paghuna-huna sa Dios. Gani ang ato ganing patron dinhi si San Vicente Ferrer, ako jud ang gibutang dias babaw unsa ganito na iyang prinsipyo. Kusga. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Haom kaayo ang kinabuhi o ang prinsipyo ni San Vicente Ferrer. Kay mausad na iyang paagis pagsunod ni Jesus. Kay si Jesus nag-ingon sad, wala ko'y gibuhat o gisulti bisan unsa nga dili gikan sa akong amahan. Nga gusto sad ni Jesus nga ang tanan nga nagsunod niya mupuyo sa kinabuhi nga iyang gipuy-an. Di adiri magtutudlo sa balaod, niingon siya kay porti namang sikatan ni Jesus ato. Niingon dayon ang magtutudlo sa balaod, Lord, mukuyog ko nimo bisan asa ka padung. Si Jesus mitubag niya, iyan ang gisultihan, unsay matang sa kinabuhi nga iyang gipuy-an. Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Unsa may pasabutan ni Jesus, mukuyog ka nako, lingay mong tupad. Ina mukuyog ka ni Jesus, kuyog. Oy, may usa nato nga mobalibad, uy, kuyog ko ni Jesus. Unsa may gisulting Jesus? May pang mga milo, kay naa sila'y lungag, ang mga langgam na ay sag, pero siya'y balay nga kapahulayan. Ganahan mo mukuyog anang klasihas tao nga way balay nga kapahulayan, bisag asa lang makakatob. Ganahan mo? Oy. Niya mayon ka, di sa madapader, di na kita makuyog ni Jesus ani. Unsa may gitudlo sa yawa, pangangkon gyud, pangangkon kinahanglan gyud i-secure gyud na nimong imong stability. Stable ang imong balay, stable ang imong yuta, stable ang imong savings, stable ang imong health. Kana gyud, stable gyud. Pero sa kang Kristo, unstable. Why? Determined nga lugar nga siya mo pahuway. Kani nindot kayo ni siya nga pagtulunan. Kinsay gusto mo sunod ani, taas ang kamot. Unsa mo na inyong gustong sundon? Ang yawa. Mauna karon nga may lantang mo ingon, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Unsaon pagkatuman anang your will be done on earth as it is in heaven kung mag-angko na tag-usa ka lugar. Unsa may implication aning pag-ingon ni Jesus, wa siya'y balay or lugar nga kapahulayan. Unsa may pasabot ana, everywhere is His domain. Nga ang tibuok kalibutan maoy iyang puy-anan. Ang tibuok universo maoy iyang puy-anan. Nga ang tibuok creation, heaven and earth, maoy iyang puy-anan. Di siya mo determine og usa ka lugar. Tanawa karon nga nagsit na tag mga boundaries sa atong puloy-anan. Unsay resulta? Naggubat. Kusog naman kita mingon, private property. Amo ni dinhi, inyo na diha. Pag encroach diri sa South China Sea, gubat dayon. Away dayon. Di ba? So ang makawagtang di aning gubat o kagubot, ang kono nato nga ang tibuok kalibutan maoy atong puy-anan. Unya kay daghan man kay ta dinhi sa kalibutan, mag-inambitay ta, maghigugmaay ta, mag-alagaray ta, gamito nato ang tanang bahandi o mga butang sa kalibutan para sa tanan, dili para sa ato lang kaugalingon or sa pipila. Mao na implication ni Kristo. Ayaw pangangkon bisan unsa
aron makagamit ka sa tanan, makapaambit sa kasatanan. Ana, sige, laing lingi sa imong tupad, na pwede na ko adto karon mukaon sa inyo? Na pwede adto ko mukaon? I-welcome ba? Welcome ang tanan. Dili ta mag-isipay, dili ta mag-iyahay. Kita bisang gides balay, wa man ninyo gitudlo nga kining tibok balay kitay tag-iya. Una ang resulta, butangan dayo kwarto. Ako ning kwarto ay mog so dirib. Bantay lagi muna ako. Ana no? Yahay dayon. Ayaw magtinabangay. Tinuod na kay giangkon nga lugar pero wa magpasabot nga ikaw ra gyud mo gamit ana. Mo ni kaning atong simbahan. Ang simbahan para ni sa tibuok parokya. Mo bitang wa gitay gialaw nga mo parking dinhi kanang magpermanenting parking na may pipila nga ni suwat gyud. Pader wa jud may parkingan. Pwede anha lang may mo parking diha overnight. Wa ko ni alaw. Ngano man sobra gud ni 20,000 ang atong parokyano pastilan og muhangyo ang tanan nga ari mo parking. Tungod kay para ni sa tanan, way usa nga moangkon dinhi nga siya'y mo gamit aning particular place para gid ni sa tanan. Mao nang ato ning gi-arrange dinhi. Doon natay mga pamaagi, pamalaod aron nga ang tanan makagamit. Nasa pipila mo ingon pader kanang mga lingkuranan, ubay-ubay man ginang lingkuranan diha. Pwedeng makagamit mis among para sa among minatay kay gihaya karon wa gi lingkuranan. Ang palingkuran anang magsigig tungit siguro, magsigig madyong. Nako ayaw kay ug ang hunahuna sa tanan nga kada dunay patay gamito ning mga bangko simbahan, simba kog daghan kay mga matay. Mahurot ni gamit nga tuon saon pag-uli dinhi nya inigamit na nato inig panahos misa wa na lingkuranan kay giigo-igo man ni nato sa ato dinhi gidaghanon sa manimba nga nang mosobra ba kanang mo excess diha ayaw lang ana pasagdi na lang ng mga kapitan diha kanang mga konsihal kay kusog man kay na sila mohatag anang mga pabor anang ilang mga constituents. May na kay particular barangay kini magong ato tibuok ni 5 ka barangay ang atiman ani may mantong adto mo sa inyong kapitan kay di man yun magdungan og kahurot og kamatay ng daghan di anang usa ka barangay. Di ba? Maatiman ra gina nila kay kana ramang barangaya. So ana atong kuan ini na uban magmahay-mahay ba daw ning paria dili magpahuwam sa iyang kana sang atong mga tent, dagan naman tay mga tent yas gawas, naman say muhangyo, pwede gamiton pa der, ayaw lang kay basin unya og panahon na sa doon sa eleksyon na ay mamatay gamiton atong tent, maingon dayon kada spander pariha dahil sila partido itabangan man nga inighangyo speakers wa na tay tent, maingon ta ayaw lang kay wa na tent hato na gibalibaran kay kontrapartido man ta. Awana nahimo ng partisan ang atong simbahan. Dili na mao ha. Mao na ang implication diay sa poverty ni Kristo. Mao di ay ang paghigugma sa tanan ug pagtan-aw sa tibuok kalibutan nga maoy iyang pinuy-anan. Nga atong panggaon ang tibuok kalibutan kay mao ni ang atong pinuy-anan. Kay uban man gud nato panggaon ang iyang balay ug ang iyang nataran niya namuhi siyag baboy gipaagas ang hugaw sa baboy ngadto sa ilang silingan ngadto sa sapa. Wa niya panggaa ang silingan ug ang sapa. Ang silingan siging hanggap anang baho sa baboy, hugaw sa baboy niya siya mo pahimos para mo panindot sa iyang nataran. Sakto ka na? Ha? Ako gining panindutan ang akong sakyanan. Ako gining habul-habulan ang akong sakyanan para dili maabugan. Pero anha nako iparking sa karsada nga barangay road. Sakto ka na? Mo lagi na.
Tungod kay wa naman ta maghuna-huna nga ang tibuok di ay kalibutan atong ampingan, atong gamiton aron mahimong kaayuhan sa tanan. Mao na ang Russia magsigig bomba ngadto sa Ukraine kay wa ko'y pakialam og mga bungkag ng inyong building, mga matay ng inyong mga tao diha, basta ang ako nga kundi nako na maangkon ang akong gusto mosupak mo, sigihan tagyud mo bomba, pero protektahan ni nakong ako dire, protektahan ni nakong akong teritoryo, pero kamo patyon ta mo, pero part ba yan na sa world? Sige tag-ingon, ayaw mo anang aso, ayaw mo anang aso, kay makadaot na sa ozone layer. Pirti ng aso nga miulbo dito karon sa Russia at dito sa Ukraine tungod anang pagsigig binumbahay. Hain man napadong ang ilang mga aso karon, ang mga aso gikan aning binumbahay sa Israel dito atong Gaza. Hain man napadong karon ang mga aso. Kanang mga aso sa ilang paghimo ng ilang mga nuclear weapons o mga other armaments sa gubat. Hain man napadong rong mga aso ana tuas atong ozone layer. Unya, muguba sa ozone layer, matod pas mga scientist, mupatay pagyud sa mga tao nga nias ubos. Grabe ang distraction sa mga taong hakog, sa mga taong nangangkon kanunay nga ako ni, ako ni, ako ni. Ang gusto ni Kristo, musunod ta niya, muingon siya, ampingan kuning tanan para sa tanan. Sige, last nga lingi sa imong tupad. Ning na sugod karon, ampingan tika. Don't worry, ampingan tika. Ana, ha? Sus, kanindot, ana. Kaysa muingon ka, sige, paksupak na piti yung kanako. Ampingan tika. Kana mo inindot, kana mga nangutang ninyo, ina ampingan tika. Siya, pwede di mo bayad, okay ra. Di ba? Imong asawa, imong ingnon, ampingan tika. Pwede ko mukuyog ni pare, okay lang. Okay lang. Anak, di ba? Lingo-lingo ra ba dayon? Imong asawa, katikista man niya, si pare, lay minister man, mangadto man sila sa chapel, nga ikaw, di man ka lay minister, ang magmukuyog ka. Sila kayo magkuyog. Nya okay ra na nimo, isip ba na? Okay ra. Ana, pwede mi mag-overnight ni Father? Okay ra. Nga naman, mag-BEC meeting man dito sa layo nga chapel. Nya BEC organizer mang imong asawa. Nya sila ra mas Father duha magkuyog. O, di ba? Okay ba na? Okay ra. Ayaw, way labot ang sala ha? Way labot ang okasyon sa sala. Nagingnan kay diri kamong mga amahan, mga buangon kay mo, nakighilawas mo sa usara ka ulipon, anak og amahan, gitabangan ninyo ang inyong ulipon. Grabe kayo mo ka mangtas anang sala. Ang sala gi atong likayan. Muingon na gani ang usa ka tawo, buhaton tani niya, tan-aw nato sala, automatic dili okay. Ana no? Basta sala. Moingon na gani imong uyab, ikaw babae ka, moingon imong uyab, mangadto tas hagunuyan, dili pwede. Manimba ta, okay. Di ba? Mang snacks ta, okay. Mangluklok ta ng kwarto, dili pwede. Magpakasal ta, okay. Ikaw magkasal, mangluklok ta, bisag 24/7 pa. Ana. Di ba? Kaya di naman sala. Kunya kung nang imong bana, di nasan mo gakos nimo, kinasal mo, di na mo gakos, magsigtalikod. Kablita, inaayaw dihag talikod-talikod. Kay nagpakasal ta para ani, gakos pa more. Ana, bahalag luod, gakos yun. Kay mauni ang hinungdan, nganong ni atagatipon taning kwarto. Ako ra nang hunahon, naging kasuwayan. Ambot sayon ba na buhaton ninyo? Ako kay baw. Kay baw, ana, bahala na mo diya. Basta dili lang sala, buhata. Pero sala gani, di gid nato buhaton kay makadaot na dili lang nato kung dili sa tibuok yun nakatawhan ug sa tibuok kalibutan. In short, sundo nato ang tanang sugo sa Ginoo ug likayan nato ang tanang sugo sa tao nga ni kontra na sa Ginoo, sama ning ato karong gi-propose nga absolute divorce bill. Outright contradictory gina sa atong prinsipyo isip mga Katoliko, isip simbahan.
mo na mubatok ta ana. Pero ilagin ang idayon, we will suffer with them. Antuson lang sad nato ang silot uban nila. Sama ni Kristo, ni antos siya sa silot, kuyog nato, silot sa sala, bisag wa siya kasala, aron mabuntog niya ang yawa. Maura sa na itong buhaton. Manindog na ta mga buutan.